icomba ukagumana naje, kuko uhoraho yambaye umugisha ku bwawe. Turakeneye kubera abandi bantu umugisha, turakeneye kuba isoko y'umugisha. Haleluya. Bene data, mureke ndababwire, mureke tugwanye kuba umururazi w'abandi, mureke tugwanye umwuka mubi yo guteranya abantu n'abandi, mureke tugwanye Shalom, murahawe kaze mu kiganiro cya CANAAN TV, muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Turabanezererewe cyane bavandimwe, ngene muhora mukurikira ibiganiro byacu, amakomantire yanyu, kubiha abandi. Imana ibahezagire cyane. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Dusenge. Gwino Kristo Yesu uganiriza imitima y'umumwe wese agiye kumva rino jambo. Haleluya, rikize ritabare. Haleluya mwami Yesu. Ijambo ryawe ni inkota, ni inyundo. Ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe ritugeze, riduhe ivyizigiro bizima. Ijambo ryawe risambura ikitari cy'Imana mu buzima bwacu. Ijambo ryawe ryubaka ubwami bwawe mu buzima bwacu. Urakoze Mana. Icubahiro garukire mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi wa none mfite ijambo rigufi rivuga ngo kubera abandi umugisha, cyangwa kuba isoko y'umugisha w'abandi. Haleluya. Twaragira umugisha wo kumenya Yesu. Twaragira umugisha wo kumenya Yesu. Rero ko twagira umugisha wo kumenya Yesu, mureke tubera abandi umugisha. Ko twagira umugisha wo kumenya ijambo ry'Imana. Ko twagira umugisha. Haleluya. Ndakwifurije kuba isoko y'umugisha wewe. Uri kuranyumviriza. Abandi baremwe amashimwe ku bwawe. Umuntu ashima Imana, apfukamira Imana, akorora amosozi, avuye ngo Mana, ndagushima ko nahuye na naka mu buzima bwanje. Ndagushima ko wacishije naka mu rugendo rwanje Mana, ubuzima bwanje bukabwarahindutse. Hari umuntu abantu ibihumbi n'ibihumbi byahuye, ibihumbi n'ibihumbi abantu bahuye nawe, ubuzima bwabo burahinduka. Ni Yesu umwana w'Imana. Mu buryo ubumwe cyangwa ubundi. Rero ijambo nakuzanye no munsi, nawe bera umugisha abandi. Bisoko y'umugisha w'abandi. Haleluya. Urashobora kubwira umuntu ijambo, nabuno ubutumwa urashobora kubuheza umuntu, mukaba umuhindura, uko umubereye umugisha. Ukaba umubereye umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 27, dutangiriye hano. Haravuga ngo Labani aramwishura ati, icomba ukanezererwa no kugumana nanje, kuko nabonye rwose yuko uhoraho yambaye umugisha ku bwawe. Kuko nabonye rwose kuko uhoraho yambaye umugisha ku bwawe. Oh, haleluya. Labani yinginga umwishwa we Yakobo. Yakobo we, icomba ukagumana nanje. Narabonye neza umunsi watashe mu rugo rwanje, uhoraho Imana yampaye umugisha. Bavandimwe, mureke dusengera n'abakozi badukorera, abakozi bo mu nzu, abakozi muri kampuni. Uzusenga uvuga ngo Mana, ndakeneye umuntu ambera umugisha, ndakeneye umuntu ambera umugisha Mana, ndakeneye naje wundi mbera umugisha. Labani yari yakiriye Yakobo. Yakobo yari yavuye iwabo, yatwaye umugisha w'ijambo. Esau yasigaranye byose, yasigaranye intama, inka, ibyo byose ise yaratunze yarabisigaranye. Ariko Yakobo ahungana ijambo. Rya jambo yahunganye ageze kwa Labani. Ngo Labani agira umugisha. Agira umugisha utangaje mu buzima bwe. Ibyiwe bigenda biba byinshi, intama z'imikuku myinshi. Igihe kimwe Labani agira ishari rya Yakobo, agerageza kumuriganya, ariko kubera ko yari umunyamugisha ntibyakunze. Kubera ko ari ijambo yari afise, yari afite icyanditswe ku buzima bwiwe. Mureke tubera abandi umugisha. Nuzuza uhura n'umuntu azuza umubera umugisha. Labani aravuga ngo simvuga birebire ku umugisha wa Yakobo, ariko ndahagarara kuri no jambo, icomba ukagumana naje, kuko uhoraho yambaye umugisha ku bwawe. Turakeneye kubera abandi bantu umugisha, turakeneye kuba isoko y'umugisha. Haleluya. Bene data, mureke ndababwire, mureke tugwanye kuba umururazi w'abandi, mureke tugwanye umwuka mubi yo guteranya abantu n'abandi, mureke tugwanye umuntu w'urwango. Abantu ugasanga umuntu afite urwango n'abandi aho bavukana, ugasanga umuntu navugana nawe bavuka aho bavukana bonse beri rimwe, ko barafika ubusa. Mureke tubera abandi umugisha, mureke tubera abandi umugisha bavandi, mureke tubera abandi. Mureke ndababaza, murazi yuko hari ibyo tugomba guheba, hari icyo ugomba guheba, hari icyo ugomba guheba, kuvuga ngo Mana iki ndagihebye kugira ngo mbane n'abantu neza amahoro. Yaranze mwanzo w'Iburayi ngo mugwanire kubana n'abantu bose amahoro. Reka ndakwifurize kutanga umugisha, reka ndakwifurize kuba isoko y'umugisha wewe. Abantu ukoresha bagira umugisha ku bwawe,
bagira umugisha baza bataha bavuga ngo nakoreye umuntu. Yambereye isoko y'umugisha. Amafaranga yampembye. Haleluya. Yambereye umutahe naje ngeze kuri runo rugeza kubera naka. Mureke hazagira abantu bakwirata wewe. Batwirata. Bavuga ngo nahuye n'umuntu mu buzima bwanje burahinduka. Icompa ukagumana naje kuko nabonye ko uhoraho yampaye umugisha ku bwawe. Haleluya. Uhoraho yampaye umugisha ku bwawe. Kubera iki? Umugisha w'Imana wari ku buzima bwawe. Mureke tubere abantu umugisha. Nuzosohoka mu rugo mu gitondo uvuga ngo mana ndasohotse. Umpeze nde wonobera umugisha mana. Kubera umuntu umugisha so kuma amafaranga gusa. Oya, ni jambo ushobora kumubwira ijambo. Urashaka kumubwira ijambo ry'Imana rigahindura ubuzima bwiwe. Urashobora kumwifuriza ijambo rigahindura ubuzima bwiwe. Oh, haleluya Yesu. Takwifurije ku isoko y'umugisha w'abandi. Hano Yosefu dusome muri Itanguriro 30 mwumve Yosefu 39 umurongo wa 3 haravuga ngo shebuja abona yuko uhoraho ari kumwe nawe kandi ko uhoraho yamuhaye kugira ikiganza cyiza kuco akoze ko cyose. Yosefu yari afite ikiganza cyiza cyima ngo kuco akoze ko cyose. Ndashaka kuvuga ku murongo wa 4 no 5. Yosefu atona kuri we aba ingendanyi yiwe maze amuhindura umubwirizwa mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo yari afite byose. Maze uhereye igihe yamugize umubwirizwa wo mu rugo rwiwe akamuzeza ibyo afite byose, uhoraho ashaka umugisha urwo rugo rw'umunyegiputa ku bwa Yosefu. Haleluya. Umugisha uhoraho bakuvyo yari afite byose byo mu rugo no mu byo mu ndimiro. Kubera iki? Kubera Yosefu. Yosefu yageze kwa Potifari, ubuzima bwa Potifari barahinduka. Haleluya. Yesu umwana w'Imana. Turakeneye kuba abanyamugisha bavandimwe. Turakeneye kuba abanyamugisha. Imana ikugira umunyamugisha mu byukuri. Haleluya. Ubisoko y'umugisha w'abandi. Yosefu yataje kwa Potifari. Ubuzima bwa Potifari ngo burahinduka. Ngo no kuvyo mu mirima yo kwa Potifari. Mwumve namwe, imirima yo kwa Potifari igira umugisha kubera Yosefu. Kubera iki? Umugisha w'Imana wari kuri Yosefu. Mureke tugenda n'umugisha w'Imana, tube abanyamugisha. Dusenyagure karande y'umuvumo ugenda ukurikira abana b'Imana. Icangiro ugasanga umuntu ibyo akora byose ari wicangiro, abantu ntibamukunda asanga afite ikintu. Icyo tugomba kugisenya mu izina rya Yesu. Wewe uri umunyamugisha kuko umenye Yesu. Soko yacu umugisha ni Yesu. Haleluya. Niwe soko y'umugisha wacu. Ugomba aho ugeze utanga inyishu. Nariko ndasoma ijambo cyankoze ku mutima cyane uyu munsi wa none. Mu gitabo cy'Abami, Abami ba 2 igice cya 5 umurongo wa 2. Mwumve ijambo ryakoze ku mutima wanje. Kandi Abisirayeli bari baragiye kunyaga ari ibitero. Muri uko kunyaga banyaga umwigeme mutoya mu gihugu cy'Abisirayeli. Araheza acorokera mu Kanamani. Bukeye abariya inabuja ati icomba databuja akaja kuvugishwa n'Imana mu aba Samariya. Yo mukiza iyo mibembe yiwe. Nuko Namani aja kubarira shebuja ati umwigeme yavuye mu gihugu cy'Abanyesirayeli yavuze atya. Mureke ndababwire, uyu mwigeme yari inyagano. Yari inyagano, yari iwabo. Abasiriya bari baragiye gutera muri Isirayeli, baranyaga mu bantu banyaga umwana w'umukobwa, ariko umwana w'umukobwa wabaye inyishu kwa Namani. Haleluya. Turakeneye kuba inyishu aho tugeze. Uyu mukobwa ngo abwira nyirabuja, aramubwira mabuja, narabonye ko databuja arwaye. Kandi uyu mugabo yakazagerageza guhisha uburwayi bwe, ngo yambara impuzu ndwi, kugerageza guhisha imibembe yiwe ntiyagira umuntu yibona. Agaragaza ariko uyu mwana w'umukobwa kubera wari ufite inyishu yo muri no rugo, abwira nyirabuja ngo mabuja, nabonye mu by'ukuri narabonye udatabuja ararwaye, ariko iwacu Isirayeli hari umuntu witwa Elisa. Iwacu Isirayeli nagendeyo hari umuntu witwa Elisa azomukiziye. Ariko uyu mwana namukunze. Uyu mwana yagiye bamutetse amaze kumenya makuru ya Elisa, simbizi. Ariko aramubwira ngo iwacu hari umuntu, hari umunyamugisha iwacu. Isamari iwacu hari umugabo w'umunyamugisha witwa Elisa. Nagende iyi mibembe yiwe. Bene data, igihe cyose uhuye n'umuntu afise imibembe, umuntu arwaye, umuntu amerewe nabi, mubere inyishu, mubere umunezero, muremere ishimwe wewe. Haleluya. Aka kana kakanyagano niko katanze indirimbo nsha mu nzu yo kwa Namani. Namani agendagira umwami wiwe. Umwami ayandikira umwami w'Isirayeli rwandiko, aramubwira ngo hari umuntu bambwiye aho ngaho uzukiza imibembe, none uyu n'umusirikare wanje mukuru nimumuvure.
uwo mwami ngo aritantamurira ko impuzu ziwe wa Israeli abaza ngo se ugushaka gutera nta kindi kikuza ninde muntu uzukiza imembe wacu ngo amakuru ngo agera kuri Elisa ngo arabatuma ko nimumubwire ngo aze hano. Elisa ntabwo yamukozeho, Elisa ntabwo babonanye. Mana we utugira abanyabisubizo, utugire solution mwami, utugire solution. Haleluya. Elisa ntabwo yamukozeho, Elisa ntabwo yamuvugishije, yaramubwiye ngo genda ugende muri Yorodani wibire incuro ndwi iyo myembe yawe irakuvako. Umusirikare abanza kwanga n'amani arahanga aravuga ngo ya sinjayo iwacu hari inzuzi ziruta izi ziwanyu. Aramwihorera genda rero amakuru meza agufitiye naye n'amani incuro y'indwi imyembe yamuvuyeho. Kubera iki? Kubera agakobwa yaracumbikiye mu rugo rwiwe, kubera agakobwa yaracumbikiye mu rugo rwiwe. Haleluya Yesu. Ndakwifuriza kuba inyishu, ndakwifurije gutanga ijambo ritanga ubugingo. Elisa yageze i Yeriko avuye kwakira imbaraga. Haleluya. Ageze i Yeriko ngo asanga igisagara kiruhijwe, kirimo mapfa menshi, kirimo ingorane nyinshi. Arabaza ngo se niki? Baramwe kiro gisagara nta mama avyara, nta kintu na kimwe kivyara, amazi yaho ni mabi. Kubera ko Elisa yari afite umuti, arawe n'umuzanire umunyu mukaravyo gatoyi ngo agenda kwisoko arahumanura y'amazi. Ndakubwiza ukuri muvandimwe, ndakwifurije ku isoko y'umugisha, ndakwifurije ko umuntu wese muhura arushe aremerewe umubera inyishu. Mubwira amakuru meza ya Yesu, mubwira amakuru meza ya Yesu, mubwira inkuru nziza ya Yesu. Mwami Yesu akugirire neza, ube isoko y'umugisha n'abandi. Haleluya. Labani yabwiye Yakobo ngo icombo kagumana nanje kuko nabonye yuko uhora yambaye umugisha ku bwawe. Imana iguhuze n'abanyamugisha, Imana iguhuze n'abakozi b'umugisha, Imana iguhuze n'abantu b'umugisha. Abantu bazokubera umugisha nka Yosefu ngo no mu mirima ya nama yura mugabo w'umunyegiputa kwa Potifari, no mu mirima ye ngo byarera cyane. Kubera iki? Yosefu yari iwabo. Yosefu ntabwo yarima, oya, ariko umugisha waragenda no mu mirima kubera ko Yosefu yari iwabo. Imana iguhuze n'aba Yosefu, Imana iguhuze n'aba Yakobo, Imana iguhuze n'akana agakobwa katabaye n'amani. Imana iguhuze n'abantu bafite umugisha wawe, Imana iguhuze n'umuntu azokubera umugisha mu buzima bwawe. Cyangwa wewe uzohure n'umuntu ashima Imana, aririmba ishimwe, avuye ngo Mana ndagushimye ko nahuye naka, ubuzima bwaje burahinduka. Data mu izina rya Kristo Yesu, turakeneye ko abanyamugisha Mana, turakeneye ko aho tugeze impinduka zibe aho hantu Mwana. Tuba abanyamugisha nk'uyu mukobwa, tuba abanyamugisha nka Yakobo, tuba abanyamugisha nka Yosefu Mana. Ubuzima bwacu dutanga inyishu aho tugeze. Icubero garukire mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.